Mubunge wekurwaga kaunti ya Meru Karambuka Iremia nambirite mubango wa kuguna arito baskuru kumantorira chinyeritu yora na irio arambirite omunthekere chukuru ya Ntumburi ndi secondary wa ndini ya kibiricho nontobokera kuganonete guntu gukwiko komo muno ndakirire nderwa na aba Ntumburo gutirega kura ndona nyathara ikuraurire na antu baketha tumingao still Ntumburi gutiraurire ndamenya kwina thina. Of course itwejanite irio skuru na ketha ibo kurikana inda ndombere president wetu kwithira kwina feeding program in every school with no discrimination ende nande ndona mpambiria na nontu bwa ukamwe bora botwire na mbina miruterene ro ukame skuru era ndambiria nio ende tugeta skuru cionthe ruterene ro rwa urampomba kuga asal nara kwethera kwena semi-arid aruga mubango yo kathina mbere ntere chingeke rishigo bira biromereto yora au ankueni bwega toma o Ntumburi twetete Tigania West na Rwire nontu nya no zone imwe kwena ukame twetiga kidogo kira twena kio nontu oteke nini geki ote pongerie nini nonge kuronda so tugeta skuru kadha narua rojo na auke niongo gitukethera tugita nkuge ibwega sana nyake mwatha nontu bo provide nontu nya twe turengethera tutenabio tutengiomba inya kuburetera nombi mwalimu kwau tukeja kaire nontu nya bitu areta ti abiomba kungana rojo auke nya mweri mbwe bitingana nya bia mweri ende mwatha ni atethi nya bangi bawe ndibo bwega inkubera itu beje bete skuru baiba nenkero kira kireo tomo nkorete nkunia ithano kai nya ijire no rete mwe kai nya nusu kenda tuona na babetu ibo karibwega is more blessed to give than to receive kwa witu nenkanire na Murungu akatharimo oro mwe mbije uroka nenkanira ikirindi ungeno mubunge Kairemia orete arito kwebebaniria na ndawa chiambo gitano utumiri bwa nchobi iba chiumie imbijere mwenye no to disappoint nyanja ito kuma chiari beto mwene arebi ende nkwenda kuromba o muritwa o merie meri ena akatonyera manto jani eta wanasa kenda adira muntu nontu miaka erene o bara baingi otokinyete inya 20 ya ko bena miaka o 80 ikyo nkobera iba chiomie miaka ena bage inya ba menyora bakuthithe nontu knowledge bagwikirwa mitwa kenda bomba gwiteria kwau ituraririe na deputy president his excellent Rigathi Gachagua na ito chiomeretia muno through the chiefs na inya nyumba 10 kenda tuthiria mantu anchobi turenda kuthiria aria the source nontu twathiria baba kureta tuchobi nturene na ndinya bara bakunda bagatiga nontu bationa etethro ya available na bwari mona rugamiri baskuru ibachokerete Kairemia nkatho chia mwanya narua tukuthiurunkite na mama safi mujumbe wa Ekurumiru ya county akieja na irio kiri skuru ira chi very ndindi mono na iria itina gintu gya kuria na akibaeja mataro ja kumbana uchiumia skuru ne na kwathukana na usiano jara jatibui bombe ku focus kinyabo baumenthiguru bombe gwitia na bera bena uwezo wa kwitha bena ambition ya gwita kuraja kinyakiri kithomo kiao kwa icio skuru iria thiurunkite akitethaia na tea umuthia ageta na mbere agitega skuru ingi na ingi nikenda komba guchitethia na guchia mataro jajau atukuga ibwega sana tuli community ya Ntumburi ana baskuru eje alimo aciari tukuga ibwega nkatho inyingi cietekere Honorable Elizabeth mama safi ikuona kwagirite aturetere irio guturite ku miaka ena ithiri na jojo etano aciari bairieje nobo ene ana baba twina bo skuru na ibwega kuona kwagirite buturetera irio buturetera mpempe buturetera mechere buturetera mpoka tukuibwega sa kwariria kinya aritwa muno bathiria the necessary guidance and counseling manager kuthoma muno na kwithirwa bari bakaribwega nyumene nkurukia wewe uka all the well wishers bueje bwinde bwati mama safi
guturetera irio cukuru iji. Ndenda kwira mujumbe wetu ibwega muno nete na mbere agitegaga na akibeka inya kuma wandini ya Kibiriche gicigo mbunge kia Buri ngiripotera Meru TV nyoka mbetaga ki Mutegi.